достойны ласки такой, нас Твое сердце к себе пригорнуло, стиснуто болем, у слезах тонула, а наше сердце зваблено у свет, зрывать хотела б роскоши цвет, а наше сердце зваблено у свет, зрывать хотела б роскоши цвет. Божие сердце кровью залито, вянком колючим стернёю сповито. Твою б нам, Божию, милость познать, гнев свой и пыху каб звоевать. Твою б нам, Божию, милость познать, гнев свой и пыху каб звоевать. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Щасливий той святий, який заслужив бути долученим до ліку апостолів, бо він був чоловіком добрим і повним Святого Духа і віри. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход пачынаем святой імшу ў дзень, калі касцёл успамінае святога Барнабу апостола. І за яго заступніцтвам прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашыя інтэнцыі. Асаблівым чынам будзем даручаць Божай міласэрнасці Андрэя Пабядзінскага ў 5-ю гадавіну пасля яго смерці, выпрошваючы для яго ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Добрый Боже, Ты послал навертать паганские народы святого Барнабу, полного верою Святого Духа. Учини, каб Твой костел словом и прикладом поширав Євангеліє Христа, якому вірно служив апостол, праз Пана нашого Єзуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого,
Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні вялікае мноства поверыла і навярнулася да Пана. Вестка пра іх дайшла да касцёла ў Єрусаліме і паслалі Барнабу ў Антыёхію. Калі ён прыйшоў і убачыў дзеянне ласкі Божай, узрадаваўся і захвочваў усіх, каб шчырым сэрцам трывалі ў Пану. Бо ён быў муж добры, поўны Духа Святога і веры. І шмат людзей прыхілілася да Пана. Потым Барнаба пайшоў у Тарс шукаць Саула, і калі знайшоў яго, прывёў у Антыёхію. Увесь год яны працавалі разам у касцёле і навучалі вялікую колькасць людзей. У Антыёхіі упершыню вучні былі названыя хрысціянамі. У Антыёхіі у тутэйшым касцёле прарокамі і настаўнікамі былі Барнаба і Сымон, якога звалі таксама Нігер, і Люцый, Кірынеец, і Манаен, які выхоўваўся разам з тэтрархам Ірадам, і Саул. Калі яны служылі Пану і пасцілі, Дух Святы сказаў: «Вылучыце мне Барнабу і Саула на справу, да якой я іх паклікаў». Тады, папасціўшы і памаліўшыся, яны усклалі на іх рукі і адпусцілі іх. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Ты найсвятейший, Боже наш и Пане, Ты найсвятейший, Боже наш и Пане. Узвеличивайте Пана Бога нашего, поклонитесь у подножия Его, бо Он святый. Моисей и Аарон серед Его святаров, и Самуэль серед тих, хто закликав ім'я Ягоное. Яны кликали Пана, и Он отказывал им. Ты найсвятейший, Боже наш и Пане. Промовляв да їх у слупе в облака, яны заховывали заповеди и заказы, что Он дал им. Боже наш Пане, Ты им отказал, Богом литостивым Ты был для их, али карал их за провины ихния. Ты найсвятейший, Боже наш и Пане. Узвеличивайте Пана Бога нашего и поклонитесь на горы Его святой, бо святый Пан Бог наш. Ты найсвятейший, Боже наш и Пане. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Научи меня стежкам Твоим, Пане, веди меня у правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. С Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Macieja. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus сказав swoim uczniom: «Ідучи, обвящайте, кажучи,
наблизілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляеце, мёртвых уваскрашаеце, пракажоных ачышчаеце, злых духаў выганяеце. Дарма атрымалі, дарма і давайце. Не берыце з сабою ні золота, ні срэбра, ні медзі у паясы свае, ні торбы ў дарогу, ні дзвюх вопратак, ні сандаляў, ні кія, бо варты працаўнік свайго спажытку. У які б горад ці вёску вы не ўвайшлі, даведайцеся, хто ў ім годны, і там заставайцеся, пакуль не выйдзеце, а уваходзячы ў дом, прывітайце яго. І калі дом будзе годны, то няхай сыдзе спакой ваш на яго. Калі ж не будзе годны, то спакой ваш вернецца да вас. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка. Умілвані ў Христе, пано, брати і сестри, сьогодні Костюл дає пашану святому Барнабі апостолу. Як перед хвилиною чули у літургії Божого Слова, ён быў добрым чалавекам і поўным Святога Духа і веры. Вось як пісаў Євангеліст Лука пра святога заступніка сённяшняга дня, левіта з Кіпра па імені Іосіф, якога вучні Ісуса назвалі Барнабай, або сынам суцяшэння. Што яшчэ можна сказаць пра Барнабу? Некаторыя айцы царквы, а пасля іх і праваслаўная традыцыя ставяць яго сярод 72, якіх Пан вызначыў і паслаў перад сабой парамі у кожны горад і месца, куды сам меў намер ісці. Ён быў сваяком Марка, якому прыпісваецца аўтарства найстарэйшага Евангелія. Ён таксама быў вучнем знакамітага рабіна Гамаліїла, таго ж, у якога таксама вучыўся і Саул з Тарса. Ён быў добрым чалавекам. Сапраўдныя сябры пазнаюцца ў беднасці, так кажа вядомая прыказка. Мудрэц Сірах, быццам парафразоўваючы гэтую прымаўку, кажа: сябра не пазнаюць па дабрабыце. Калі б у нас была магчымасць спытаць святога Паўла, кім для яго быў Варнава, ён бы абавязкова працытаваў адну з гэтых вышэйзгаданых прымаўкаў. Бо менавіта ён, Барнаба, працягнуў яму руку дапамогі, калі ніхто не хацеў верыць заўзятаму ганіцелю хрысціян, што ён навярнуўся і з таго часу будзе прапаведаваць уваскрослага Хрыста. Барнаба ў часы першых навяртанняў сярод язычнікаў зразумеў, што надышоў час для Саула, пазнейшага Паўла, які знайшоў прытулак у сваім горадзе Тарсе. Ён пайшоў туды, каб знайсці яго. І вось у гэты важны момант ён вярнуў Паўла ў царкву. У гэтым сэнсе ён зноў даў яму апостала народаў. Для хрысціянскай супольнасці і ў Єрусаліме ён быў гарантам навяртання святога Паўла, поўны Святога Духа. Барнаба быў прарокам і настаўнікам у антыёхійскай царкве. Святы Лука, пералічваючы ўсіх харызматыкаў, спачатку называе на Варнабу. Сам Святы Дух выбраў Варнабу і паслаў яго разам з Паўлам у яго першае місіянерскае падарожжа. Насамрэч, гэта было падарожжа Варнабы
у суправаджэнні Паўла. Сіла Святога Духа, які дапамагаў ім, была настолькі вялікай, што ў Лістры пасля вылячэння чалавека з паралізаванымі нагамі натоўп вітаў іх як алімпійскіх багоў, называючы Варнабу Зеўсам, найвышых з багоў у грэчаскай міфалогіі, і Паўла Гермесам. Гэта быў чалавек поўны веры. Вера ранняй царквы была натхнёная, сярод іншага тым, што ніхто не называў тое, што валодаў сваім, але ўсё у іх было агульным. Святы Лука, уводзячы постаць Варнабы на старонкі сваёй працы, адразу прадстаўляе яго як прыклад такой узорнай паставы, праз якую выяўлялася яго незвычайная вера. Ён прадаў зямлю, якой валодаў, і прынёс грошы і паклаў іх да ног апосталаў. І як апісвае нейкі манах Александр, адзін з біяграфаў Варнабы, ён паходзіў з вельмі багатай сям'і. Яго бацькі валодалі значнай маёмасцю у Єрусаліме і наваколлі. Таму яго паводзіны і звязаная з ім шчодрасць безумоўна заслугоўвалі таго, каб быць адзначанымі у творы святога Лукі. На пачатку другой місіянерскай экспедыцыі паміж Паўлам і Варнавай узнік канфлікт. У гэты момант Варнаба знік са старонак святога Пісання. Паданне кажа, што ён быў біскупам Мілана 7 гадоў, а потым вярнуўся на Кіпр. Там ён прыняў пакутніцкую смерць праз пабіванне камянямі у Саламіне. Калі праз шмат гадоў яго цела знайшлі, на яго грудзях ляжала кніга Евангелля. Святы Варнаба для нас сёння з'яўляецца прыкладам адданасці, абвяшчанню Слова Божага, прыкладам прытрымлівання Евангелля і аддачы свайго жыцця за Хрыста і яго вучэнне. Праз яго заступніцтва папросім сёння Бога даць нам ласку такой вялікай веры, мужнасць адмовіцца ад бляску гэтага свету і цвёрда стаяць за Езуса, каб праз кожнага з нас аднойчы маглі сказаць, бо ён быў добрым чалавекам, поўным Духа Святога і веры. Амен. Праз заступніцтва святога Барнабы, апостала, просім у Хрыста аб патрэбных ласках для ўсіх людзей. Молімся за Божий люд, каб удзел у Еўхарыстыі умацоўваў яго духоўную еднасць. Цябе просім. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб з няспыннага разважання над Божым Словам яны чэрпалі сілы, патрэбныя для адновы рэлігійнага жыцця. Цябе просім. Молімся за ўсе народы зямлі, каб яны жылі ў спакоі і ўзрасталі у пазнанні Хрыста. Цябе просім. Молімся за тых людзей, якім не хапае сродкаў на жыццё, каб яны атрымалі дапамогу ад заможных людзей. Цябе просім. Молімся за ўсіх нашых блізкіх, хто папярэдзіў нас да нябеснай айчыны, за святой памяці Андрэя Пабядзінскага у 5-ю гадавіну смерці, аб вечны супакой у валадарстве нябесным для іх. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб мы ў штодзённым жыцці сведчылі аб ахвярнай любові да бліжніх. Цябе просім. Божа, прымі просьбы Твайго люду і праз заступніцтва святога Барнабы адары нашы адні спакоем, а праз пасрэдніцтва Твайго касцёла
вядзі ўсіх людзей да збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Віру, Пане, з греху збавіў нас усіх. Віру чалавекам стаўся Божий Сын. То загад любові крыж на плечы браць. У касцёле сакраментам найсвятейшим стать. Ты вядзеш у вечнасць нас, дзе чакае рай, і да сэрца прытуляеш. Прагну жыць табою, бо ты Бог жывы. Ты мой шлях надзейны, годны назаўжды. Сын Айца спрадвечны, наймудрэйшы сын. Яснай праўдай свяці Божа, верным праз вякі. Знікне боль, трывогі, сум, праміне журба, бо ты, Пане, ёсць са мною. Молитесь, браты и сестры, как мы вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так сама на користь нам и всему Костелу Святому. Спрадвечный Божа, освяти Твоим благословлением ахвярные дары, якие мы Тебе приносим. Просим Тебе, наполни наше сердце горячей любовью, з якой святый Барнаба нес поганам святло Євангелія, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, З Духом Твоїм угору серце, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо Ты, спрадвечны пастар, не пакідаеш сваю айчарню, але пра святых апосталаў няспынна атуляеш яе апекай, каб кіравалі ёй тыя людзі, якім Ты, як намеснікам Твайго Сына, даручыў пастырскую уладу. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам павячэраў, узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас
i za mnogich będzie pralita, dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć. Гэта wielka tajemnica wiery. Wierzchałem śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznaję Twoje wskrzesienie i czekam Twojego przyjścia u chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про Костюл Твой розсіяний по всім світі, удосконали його у любові, разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, про Андрея і про усіх, хто у Твоїй ласці odeszł z tego świata i dozwoli mu zobaczyć światło oblicza Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, aby my zasłużyli udziału życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodzicą Panną Maryją, ze świętym Józefem jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, ze świętym Barnabą i усіми świętymi, jakie sprzed wieku podobali się Tobie, aby z nimi i my chwalili i прославляли Ciebie, про Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie, Boże Ojcze Всемогутний, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, przez usie wieki wieczne. My otrzymali Ducha Świętego, jaki uczynił nas dziećmi Bożymi, temu ośmielwajem się śpiewać. Ojcze nasz, który jest u niebie, święcися imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего złego, daj łaskawa upokoju dni nasze, da pomoże nam u miłosierności Twojej, aby my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwo i mocy chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костюла Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Pana niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоjem. Weź baranek Boży, weź tych, kto bierze na siebie grzechy światu
благословленная, покликаная на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь найвышейшую дай Ему люд верный, моцаях веры, збавчае крыжовой, Он сам приходить у своей любови. На грех и слабость племени Адама Бог милосердный с литостью споглянул, простаемницу слова утілення дав свого Сина грешним на збавлення. Збавці Ахвяра надалі триває, у Евхаристії Єсус пробиває, боский учитель заповедал учням, каб дар збавлення стало несли людям. Не умею я дяковать, Боже, неозначно зусім мое слово. Ты прими мое молчание, дозволь мне життем своим дяковать. Ты прими мое молчание, дозволь мне життем своим дяковать. Молимся. Пане наш Боже, у день успаміну святого Барнабы мы атрымалі задатак жыцця вечнага. Дазволь нам калісьці тварам у твар бачыць Христа, якога мы прымаем у найсвяцейшым сакраменце, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Дякую за супольную молитву, а зараз выставление найсвятейшего сакрамента и червінське набоженство. О найсвятейшая Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во
вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче за Божа, Сині Откупитель світу Божа, змилуйся над нами, Духу Святий Божа, Святая Тройця, Діни Божа, змилуйся над нами, серця Єсуса, Сина і Царства предвічного, змилуйся над нами, серця Єсуса, во лоні Деви Маті Духом Святим створене, змилуйся над нами, серця Єсуса, со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами, серця Єсуса, безмежной величи, змилуйся над нами, серця Єсуса, святиня Бога, змилуйся над нами, серця Єсуса, сяліба найвищейшого, змилуйся над нами, серця Єсуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами, серця Єсуса, полымнеюче вогнище милости, змилуйся над нами, серця Єсуса, справедливости, любові скарбниця, змилуйся над нами, серця Єсуса, добрині і любові повнає, змилуйся над нами, серця Єсуса, усіх цнот у глибиня бездонная, змилуйся над нами, серця Єсуса, усялякой хвали найдостойнішає, змилуйся над нами, серця Єсуса, володар з'єднання всіх серців, змилуйся над нами, серця Єсуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами, серця Єсуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами, серця Єсуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами, серця Єсуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами, серця Єсуса,
Jezusa, zločinstwami naszymi zmuczonaje, zmiluйся над нами. Серце Jezusa, послухняне аж до смерти, zmiluйся над нами. Серце Jezusa, дай пробитое, zmiluйся над нами. Серце Jezusa, криниця усілякого сутішення, zmiluйся над нами. Серце Jezusa, життю і воскрешення наше, zmiluйся над нами. Серце Jezusa, супокой и поєднання наше, zmiluйся над нами. Серце Jezusa, живая хвера за грехи наши, zmiluйся над нами. Серце Jezusa, збавлення тих, хто на тебе сподяється, zmiluйся над нами. Серце Jezusa, надія тих, хто у тебе помирає, zmiluйся над нами. Серце Jezusa, радость усіх святих, zmiluйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, zmiluйся над нами. Єзу тихий, покорне серцем, Учини серце наше до Твоего подобными. молимся. Усемогутний вечный Боже, глянь на серце наймилейшего Сына Своего, и на хвалу и хвяру, якою Он складає Тебе за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сина Своего Єзуса Христа, який з Тобою живе и володарит на веки вечные. Амен. О Єзу, наимилейший откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Ми Твоя уласність і Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшему серцу Твоему, каб еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як ми найхутчей вернулися яни у батьківський дом і не згинули від дня стачі і голоду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праздня згоду отлучився від Тебе, і приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастор. Одари костел Твой безпечною свободою, дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на усю землі, от краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцу, з якої прийшло до нас збавлення. Йому хвала і пошана навіки. Амінь. Гетий величний сакрамент, ушануймо щиро
святить мод старое право, Божо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принесем. Богу вечному Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, да Отцу вечного святла. Амен. Amen. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowo